ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворум ҳамаи шумо тансиҳату хонаободен, зиндаву сарбаланд бошен. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Дар навори имрӯза комментарияҳои ҳар як шуморо хонда, мошинои мехӯсагии шуморо пешниҳод кардагем. Навор беҳад дароз шидагай. Аз шумо хоҳиш мекунам аввали наворда як дона лайк камонен ва главни асосӣ ҳатман подписатсия кунен, зеро ки пага як навори мебурад, бовар кунен ҳаматонда маҳқул мешавад. Як донаи лайк камонен, навора тамошо кунен. дар давоми навор мошинбозор дар охир мондага 5-6 мошинои фурӯшӣ ай мошинбозор навора бо диққаттар тамошо кунед, ҳатман дастгирӣ кунед, подписатсия. дӯстони гиромӣ, наворро мо шурӯъ мекунем. ҳатман лайкҳои худро бигзорен, ай шумо хоҳиш мекунем. беҳад навор дарозе, беҳад меҳнат кардем. мошинои мехӯзагии шумо маҳз ҳамин наворда дайвор леган зер бардурои азиз, як мошини фурӯши соли бароиши мошин соли 1998 мебошад. Абиё мотори мошин 1.8 сӯзишвориш бензин газай. Коробка передачаи мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Масчо, яъне вилояти Суғда бардурои азиз. Нарша 9000 сомон гуфтасе 53000 рубли рус мешавад. ва дар ҷасои мошин қайд кардагае ки мошина состоянияш хубай, чашкош ягон камония дорад, пломбош қатъияй савдо буд дар назди мошин мешавад. моторш беҳад хуб, рақамош дар рӯи экран метавонед занг занед. рақамош дар рӯи экрани такрор мекунам, метавонед занг занед. бардорои ҷон, ҳамватанои азиз, ҳар як таи шумо, ҳар як инсоне ки моро тамошо дорад, хоҳиши зиёд дорем 70% ки шумо меҳмонен, подписатсия карда нестен. ҳамватанои азиз, агар хоҳем ки тез наворо бироянд, мошинои мехӯсагӣ арзона дарёфт кунед, аз шумо хоҳиш мекунем ҳатман як дона лайк монед таги ҳамин наворда подписатсия кунед. аз шумо хоҳиш мекунем подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, бовар кунед, мошинои мехӯсагитона бартон пешниҳод мекунем. таги комментария нависед кадом мошина шумо мехоҳем бинед. бардорои азиз, мошини навбатӣ Toyota Camry 6 якчанд бародар иномаркан хос буданд. хайр рафти наворда якчандташам ҳастанд. Toyota Camry 6 бародорои азиз, соли 2018 европейкаи мошин. абиём 2.5 сӯзишвориш, танҳо бензини холӣ, газ назадаган. хай мошина бишна газ намезана ҳеҷ ҳамин мошинода. барои моторошон беҳад моторои бақувватанд. бигем газ моторода туғриам намегирад. коробкаш автомат бардорои аз гапа зиёд намекунем. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳолаташ шаҳри душанбеда қарор дорад. нарша 275000 сомон мега ки 1,630,000 рубли рус мешавад ба қарби имрӯза. соҳиби мошин қайд карда ки фавран фурӯхта мешавад. чӣ навороти Camry 6 дора, ҳамиам дора ва ҳамаш кор мекунанд. хулоси гап, касе ки Camry 6 медонад, беҳад наворотҳои зур дора, яъне комплектатсияҳои зур дора. рақамош дар рӯи экран, марҳамат метавонед занг занед. дастгирия фаромӯш накунед. як дунаи лайка ҳатман зер кунед, шахсоне ки намондаед шумо лайк. дӯстони гиромӣ, навор идома дора. баҳри шумо пешниҳод мекунем Opel Zafira ва дар комментарияам бисёр нависа будем. якчандта ҳамин Zafira пешниҳод кардем. ин Zafira д мебошад, яъне Opel Zafira беш мегӯям бардорои азиз. соли барош соли 2009 абиё мотор 1.6 сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш бошад механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аниқтар шаҳри Хоруғда. нарши 70000 сомон мега ба қарби ҳозира 415000 рубли рус мешавад ва бозам савдо карда мешавад. агар харидор аниқ бошад, ай наздикӣ биёяд мошина бинам. соҳиби мошин як бор дига такрор мекунам, қайд карда мошин ягон камбуна дора, ягон пули зиёдатӣ талаб намекунам. якчанд моҳ шуда ай вагон гирифтага бе камбудия. рақамош дар рӯи экран, бо маълумотҳои зиёдтар метавонед дар тамосин аз хачон пурсон шавед. хуб дӯстони гиромӣ, дастгирии шумо пешравии мо, ҳатман дастгирӣ кунед, наворот тез бирояд. Daewoo Nexi мошини навбатӣ соли барош соли 1994 абиё мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Данғара. нарша боша 7000 сомон гуфтасе ки 41000 рубли русӣ мешавад ва албатта ки савдо карда мешавад бардорои азиз. хуб соҳиби мошин қайд карда бардорои ҷон, ҳолати мошин хубай, д баллон пачка, д баллон 70%, аккумулятори нав, хадавоё нав кардаган. хулоси гап, мошина аҷош заводӣ мешавад бе ягон камбудӣ. танҳо нарӯшка кор дора бардорои азиз. рақамошон дар рӯи экран, аввал фикр кунед харидор бошед. ҳамин инсона беҳуда ғам натен. касе харидор боша, фикр кунед, бинед суратро маъқултон шид, метавонед баъд дар тамос шавед.
бардорои ҷон, навори дома дора хиҷибек бисёртар дархост мекунем. Мо як чанд та пешниҳод кардем. Бародари азиз ҳатман худи ҳозир фикрта навис кадом мошина мехоҳед дидан, мо кӯшиш мекунем навори паганада бартон пешниҳод кунем. Opel Astra F дар кузуфи хиҷибек тюнинг кардаги, яъне ки тюнинга ба филм бисёртон медонен. соли барош соли 1997 май аби мотори 1.6 инжектор, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина айни ҳол қарор дорад дар вилояти Зуғ, аниқтар шаҳри Истаравшан, Уротепаи пешина. 52000 сомон нарша мега 309000 рубли рӯз мешавад ва албатта боз савдои хубам карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин бе ягон камбудӣ, ҳолати техникиш, мошин худаш беҳади бад тоза, саволу ҷавобиш қатъи мошин ягон камбудӣ надорад. расходи беҳад калон кардаги дар мошин, самбуфер, калонка, хулас гап беҳад расходи зиёда. ҳамин сурат ба фирм мошин маълума. касе ки харидора бо савдо ҳам карда мешавад. рақамош дар рӯи экран метавонед дар тамос. дӯстони гиромӣ, ҳамватанои азиз, ҳатман фикротон дар зери комментария нависен. 70% ки меҳмонен. Ай шумо хоҳиши тиллоӣ, братано, шерои нар, ако, просто так не хоҳиши тиллоӣ, як дона лайк ҳамон хеле ҳатман подписатсия кунед. меҳмон бошед, обязательно подписатсия кунед, комментария нависен. бовар кунед, иншоалло ки мо дар хизмати шумо ҳастем. бо навора идома метавонем. сидан бисёртар пурса будем. сидан нархш беҳад қиматш айни ҳол якта арзонтар, нархи хубтар ёфтем. бартон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузуфи сидан. соли бароши мошин соли 1995 май, аби мотори 1.6, сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газ, бензини газ бе камбудӣ кор мекунад. коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол бошам мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нарша 24000 сомон мега 140000 рубли рӯсӣ мешавад ва бозам савдо карда мешавад. хуб, соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хуб аст, бе ягон камбудӣ. харидори аниқ боша биё ай наздикӣ бина, савдо карда мешавад. дарош электропакет алиш намешавад гуфта. рақамошон дар рӯи экран. ай бардорои азиз, касе ки маълумотои зиёдтар мехоҳад фаҳм аз оиди ҳамин мошин, метавонем бо дар тамос шавем. дӯстони гиромӣ, ҳамватанои азиз, хиди ҳозир ҳар яктатон метавонед фикрои худ оиди навор, оиди чӣ хел мошина мехоҳед дидан нависен. мо кӯшиш мекунем баъри шумо пешниҳод кунем ва дар хизмати шумо албатта ки ҳамеша ҳастем. мошини навбатии Opel Zafira мебошад. Zafira 1 бардорои азиз, соли бароши мошин соли 2000 май, аби мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаи мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бардорои азиз 46000 сомон гуфтеса ки ба қурби ҳозира, ба қурби русӣ 271000 рубл мешавад ва бо савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда фавран фурӯхта мешавад. ҳолати мошин беҳтарин аст, ҳолати техникиш ҳам инчунин. кондитсионер дора, ҳама чиз 100% алиш намешавад. танҳо харидорои аниқ занг задан хоҳиш карда. рақамоша дар рӯи экран мондагием. касе хоҳишманден занг занед. имо ватсапам ҳаст, муроҷиат кунед. навора идома метавонем. дӯстони гиромӣ, ласети бисёртар дар комментария дархост кардем. мо ҳам баъри шумо пешниҳод кардагем. Chevrolet Lacetti дар кузуфи сидан, соли бароши соли 2005 май, аби мотори 1.6 сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газ ҳар душ кор мекунанд. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, яъне вилояти Хатлонда. 25000 сомони нарша мега 148000 рубли рӯсӣ мешавад ва боз савдо ҳам карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хуб аст ва маълумоти зиёдтар додагин сай хоҳиш кардааст. касе харидора дар номераҳо занг занад. марҳамат кунед бардорои аз соатҳои 10 шаб боло занг назанед. аз шумо хоҳиш то 10 шаба метавонед занг занед. марҳамат. хуб, дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки мо ваъда дода будем хиҷибек бисёртар мемонем. набояд дига хиҷибекчаи хуб ва як чиз дигара дар ин байн қайд кунам бардорои азиз ки аввал наворда бояд ман мегуфтам, лекин дар байни шидак нархи навои мошинам хела баландтар шуда нисбат ба як моҳ пеш. ба ҳамон хотир кӯшиш мекунем мо мошинаи арзонтара пешниҳодтон кунем, вале нархам баланд шуда, ҳеҷ чизам дар назар гиред. мошини навбати Opel Astra F гапа зиёд намекунем. дар кузуфи хиҷибек бардорои азиз, соли бароши мошини соли 1996 май, абиё мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат, бисёр автомат мехоҳем шумо менависед. яъне мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархи мошина 40000 сомон гуфтеса 238000 рубли рӯсӣ мешавад ва савдо ҳам карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки
алиш мешавад ба зефира ё ягон асраҷи караван бошад мошинча беҳад свежи бадай саволу ҷавобуш қатъе проверкаҳош қатъе кондитсионер кор мекунад электропакет ба тамоми санъаташ бо дига мегӯм бардор азиз беҳад тариф карда ба саволу ҷавобуш гуфтаи соҳиби мошин рақамош дар рӯи экран метавонед занг дӯстони азиз як чиз ма бисёр такрор мекунам ай шумо узр мепурсем аммо инсоноге дар сахт мераса лекин бардорои ҷон ҳамин чиз бораи мо беҳад муҳима шахсоне ки меҳмонен 70% шумо яъне ҳозир моро тамошо доред меҳмонен 1 минут вақт ҷудо кунед як ҳамон кнопкаи сирха зер кунед зангулачаро пахш кунед агар мушкилӣ набоша навор махлутон шуда боша як дона лайк камонед навор идома дорад дӯстони гиромӣ мошини навбатӣ Opel Astra F мебошад ва ин мошинам дар кузуфи хеҷбек соли бароши мошин соли 1998 тоза объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаи мошин механик мебошад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт яъне шаҳри душанбе нархи мошина 35000 сомонии мусулмонии тоҷикии хидмат гуфтаест ки ба қурби имрӯзаи рубли русӣ гардонем 208000 рубл мешавад соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хубай беҳтарине муомила карда мешавад чашкаи қафош кам тарак варӣ дора мегӯяд дига ягон камбудӣ надора ҳама ҷош 100% савдои хуб карда мешавад рақамош дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумотҳои зиёдтара аз худашон дарёфт намоед хуб дӯстони гиромӣ наворро идома метаҳем якчанд бародар дар комментария чандин бор нависанд узр ай шумо мерседесҳои иномаркаро ба пешниҳод ки нарх навошро фаҳмем ина бартон пешниҳод мекунем мерседес бенз CLC яъне ки банан мегӯям ба қавли дига ҳамин мошинҳоро соли барош мошин соли 2007 бародари азиз объем мотораш 5 сӯзишвориш танҳо бензина коробка передачаш автомат мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва мошин бародари азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи 125000 сомон мега 752000 рубли русӣ мешавад ва савдо карда мешавад бардорои азиз мошина соҳиби мошин қайд карда ки ҳолаташ беҳад свежа бе ягон камбудӣ бе ягон проблемаи мошин фул полностью комплектатсияҳои фулай ягон пули зиёдатӣ расход намекунед мошина гуфтага рақамошон дар рӯи экран касе харидорен марҳамат метавонед дар тамос хуб мегзарем ба қисмати эълони навбатӣ мошини навбатӣ BMW пятёрка мебошад бардорои азиз соли бароши мошин соли 2011 объем мотор 2.3 сӯзишвориш бензина и дизел нест бензина бисёртар ами до объемо ами дизел мешаванд лекин и бензина коробка передачаш автомата мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 200000 сомон гуфтаест боз савдо карда мешавад бардорои азиз 200000 сомон ба қурби русӣ имрӯза бардорои азиз 1,200,000 рубл мешавад соҳиби мошин қайд карда бардорои азиз м пакети тоза фул комплектатсия фул опшн бигем ба қавли дига бе ягон проблема шторка дора хулоси гап ҳама чиза дора мошин чиста хеле расходаш беҳад расходи зиёд кардага мандарин салонч хеле десем панорама ҳама чиза мошин дора документошам то 2021 тонировка документҳо худаш ягон проблема надора харидори аниқ боша биёя айпеши савдо карда мешавад касе ки илтимос бардоро беҳуда занг назанед касе ки пул нақдай харидора ҳамон инсонҳо занг хуб дӯстони гиромӣ навора бо идома метемо мошини навбатӣ Nissan Maxima бисёр дархост мекунед мо пешниҳод кардем хондем якчанд комментариҳо якчанд навори пешинара соли бароши Maxima бардор азиз соли 97 объем мотораш 2 сӯзишвории мошин бензин газа коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе бо такрор мекунам коробка передачаи мошина автомата 10000 сомон нархи мошина мега 59000 рубли русӣ мешавад охири нархша гуфтага бардор азиз мошин кам тарак мелчовка кор дора пули хеле калоне мелчовка яъне кор дора бигем ваян корам нест рақамош дар рӯи экрана бо маълумотҳои зиёдтар метавонед занг занед бардор азиз пурсон
خب شهربچه‌ها نوارا ما ادامه میتیم. ماشین نوبتی مرسدس بنز یک کلاس است. سالی براش ماشین سال 2010 مای باردرو عزیز یوروپیکا объем 3 коробка передач автомат. ماشین در حالت بهترین قرارداد در شهر دوشنبه نرخ 145,000 سومون میگه 850,000 روبلی روسی میشود با قربی امروز اگر گردونه. خب باردرو عزیز ماشین قاید کرده که به یکم расходи ҷӯтии ماشین вагон состояние рақамош дар рӯи экран хай хулас я мошина вагон состояние яъне ки беягом камбудӣ ҳама чизиш 100%. рақамошон дар рӯи экран касе харидорен ҳаракат кунед метавонед занг занед. دوستان گرامی شخصانی که مهمانین حتما در کانال ابونه شوین دستگیری کنین یا دونه لایک گذارین. مهمان بسیارتون مهمانین همه کلاونی подписаться کنین باور کنین هم دستگیری بهترینه. پورتر درخواست کردین هم پورتر یک هم پورتر دو موندگیم نوارا تماشا کنین. باردرو از خونده پورتر یک ایش سالی باروش سالی 1998 ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. یگان کمبودی نداره میگه. تاری کپوتش کمتر خیلی خرکاگه در صورت هم هست. یک ساله حجا داره 5 بالونی نو اکومولاتور نو خلاصه یگان کمبودی دیگه خیلی تکنیکی پرابلم بگیم نداره. ای پیشی بیاین ببینین ماشین محفوظ نشه سودای بهترین کرده میشه. ماشین گفتن اونا در شهر دوشنبه قرار داره. مرحمت کنید کسی خرید. دوستان گرامی پورتر درام براتون پیشنهاد میکنیم. خونده پورتر ده سالی باروش پورتر سالی 2010 مای باردرو عزیز به یگان کمبودی وگونی سستانی کم گشتگی نگاه کنیم. باردرو عزیز نرخ 99,000 سومون میگه در دوشنبه قرار داره. در دوشنبه قرار داره کم گشتگی به حد توزیع نگاش کردگی یک ساله حجت داره. پورتر ده اماتوری دی CRD 126 ای یک ساله حجت داره. خیلی کسی پورتر رو با فکر میفهمه چیزا. یک ساله حجت داره دیزل بالوناش نپناو به حد توزیع یگم расходи злиш نداره. میگیری ماشین کار دامه بروی رقماشون در روی اکران میتونید زنگ زنین. نوارا ادامه میتیم. ماترولر بسیارتر میپرسیدین خیلی باردرو ما هم پیشنهاد کردیم یک برادر اون کرد. خب باردرو عزیز ماترولر ها یک چند نمود هستن یا 18 کوبان الکترونی هست یک چند نمود هست. ما یک چند صورت موندگیم دامجا تمامی نمود دارن از 13,000 سومون سر میشه. باردرو عزیز سالشون 2022 هم خیلی نوان مقصد به یگم پرابک گشتگی نیستن. کسی که خریدار رقمشون آمادگی مرامت زنگ زنین. میگذاریم به اعلان نوبتی. باردارای جان اشما خواهش میکنم لایک موندن فراموش نکنین. لایک подписаться به حد مهمه. مورا مهنتای مورا دستگیری کنین قدردانی کنین. یک تا اسکوتر باردرو عزیز روان کردم براتون پیشنهاد میکنیم. در وحدت قرار داره 4800 سومونش میگه. نه پناوای نه ایراسیا روان کردگی نه فدراسیون رسیم 150 کوبای باردرو عزیز 904 کیلومتر پرابگ گشتگی همه جوش کار میکنن. با پول با پوچا زوادید میشوه یگون پرابلم نداره. رونه هفته شید آوردگی فورا پول لازمه به همین سبب فروخته سایش رقمش در روی اکران کسی که خریداری در تماس. خب دوستان عزیز نوارا ادامه میتیم. یا سچکای به حد خوبه براتون پیشنهاد میکنیم. مرسدس بنز سی کلاس سالی براش سالی 96 объем мотор 2.8 موتور زویر 2.8 коробка передач ماشین автомат ماشین در حالت بهترین قرارداد در حالت خوبی تکنیکی قرارداد ماشین قرارداد در شهر باختر. نرخ ماشین 56,000 سومون میگه 337,000 روبل روسی میشه و بازم سودا کرده میشود. سوی ماشین قید کرده که ماشین به یگان کمبودیه همه چیز 100% کار میکنه. بیاین سودا کنین ماشین برین خریدار اگر باشین بهودا زنگ نزنین کسی که خریدار نیستین رقمش در روی اکران شما میتونین در تماشین خریدارای انیق. دوستان گرامی دوام نورد ماشین بزرگ با تکرار به تکرار میگیم انا وقت رسید 70% که مهمان شما تا حاضر ما رو تماشا داشتین زنده و سربلند باشین. خیلی حاضر یک دونه لایک موندگی نباشین مونین و گلاونی اساسی حتما در کانال подписаться کنین زنگوله چرا گیریون کنین. خداوند نگهبان تماشا کنین درس ماشین بزرگ راحت کنین.
دوستان عزیز لکسوس RX 350 2007 объем 7.5 بنزین خالص سفید 4 دیسک بالون نو 1 ساله حجت چند سوم چکه 160,000 سوم با سودا میشه 160,000 با معامله داشته واگن کی واردن شه ماشین یا موشید واردن شه یا مرحمت حالتی بالونش بردار عزیز 4 دیسک بالونی پچکا بگیم میشه کراسکش به سرپینه اگرم جوش خیر کردگینه سرپینه نداره لوک داره؟ داره همه لوک داشته بردار عزیز سر کفاش الکترا پاکت سالون تازه قریب که نویم انا مبل یک کожний سالون چی نوالاتی داره کار میکنه؟ چهار دار الکترا پاکت دوبایی؟ دوبایی ها؟ یا لیفت коробкаш автомат климат мультирул чанка автопилот чанка пробег дорай 150,000 пробегиш ҳа хулас мошинча тайёр ҳа номеро яка 985 72 70 57 алиш мешава вариантҳои алишам буда марҳамат бардора азиз тайёр یا نمبر میگیرین هایش میکنین دوستان عزیز BMW F10 یافتیم объем دیزل کم از خود 4 دیسک بالون نو کراسکش به سرپینه کره یا گردش چرخ میزنیم تماشا کنیم بردار عزیز کراسکش به سرپینه یا کنیم بردار عزیز چی داره انا задний камера передний камера видео регистратор мақсад ана видео регистратор задний камера передний камера اینا امکا کردگه بردار عزیز چند کمی خراکه؟ هفته در کفش الکترا پاکت انا مبل کожný سالون مرحمت سالونش بردار عزیز لوک داشته مانیتوری پیشی لباوی 4 در الکترا پاکت رگروفکا باکاوی لیفت автомат климат кондиционер ях мультирул чанка пробег дора пробег чанд буд старт стоп пробег чанд буд пробег чанка 120 خلاص 120 болон 125 26 ам халида джойстик номеро чанд ака 985 72 70 57 алиш мешава вариантҳои алишани будай бардор азиз марҳамат на ҳолати балонош эстем бардор азиз диска балона 11000 сомон кардиян ка меган чӣ мегам хелиш кардагиян фулай комплектатсия ма чиа дора ими дини ана солҳои 2013 шам хелиша дарош мекашам хел нестаи дарош намекаша مرحبا نمره یکره برای نوردن اون کدام کنکریتی خریداری 220,000 سومون با سودا میشه دوستان عزیز کارولا یافتیم 2007 واگن شابیو موتور 1.6 بنزین خالی انا коробкаш механика 4 دیسک بالون نو 1 ساله حجت کراسکش به سرپینه یک گردش چرخ میزنیم تماشا کنین 98,000 سومون با سودا میشه 3 روز پیش آوردگی ماشین چرا تایوره کسی بگیره نمرش میگیره میکنم موتورش پلمبه краскаш родной مرحمت بردار عزیز هر کفاش الکترا پاکت سالون تازه نو خمیسکه کردگم بزرگ بودگم تازه مرحمت 4 دار الکترا پاکت بلاکیروفکا دارو коробкаш механика климат кондиционер ях обогрев сидений мультирул пробег чанка
153,000 родной. Я моторша мекшу ака. اینا مرحمت برادر عزیز موتور 1.6 لیتر میخواد 6 هفته اینا برادر عزیز تویکا رنجلون گرمتیکوی заводской пломбой заводской همش завод مقصد که یگون جوش لذت کردگی نیست تایوره کسی بگیره هایش میکنه خوش شکر سوال جوابش خاطر اینا حجت های سالونش 22 نمره چند دکه 918 45 81 32 علیش میشه و واریانت را میبینی ها واتساپ داری هم امرو دا وایبر هسته پویونگیش واتساپ دارش 906 66 70 57 مرحمت برادر عزیز نمره اکر باری نوردم میمونم کدام کنکریت خریداری 98000 با سودا میشه واریانت های علیشانی هسته واتساپ در پیشنهاد کن علیشان میشه هانا مرسدس زای چی گفتیم برادر عزیز سالش 1995 ابیو موتور 2 گاز بنزین گاز یورا 4 دیسک بالونی نو کنسرن کار میکنه کنسرنش کار میکرده اینا مرحمت برادر عزیز 33000 سومون اگر شرف میزنه 33000 گفتم با سودا میشه وجد سالنا نداره لبایش ترسک داره ماشینا چی خوبی دارن رنگ لوت کامera من گشتم زوره زای سالمش سر کنیم الگانس بده دارو کافو الکترا پاکت مبل مرحمت سالونش هم بد نیست الگانس هباگرف سیدین چیزاش کار میکنه نمیدونیم اینا مرحمت برادر عزیز коробкаш механика 4 дар электропакет блокировка даро کنسنر شخه میدونسته کار میکنه اما گرفت سیدینشان نمیدونن کار میکنه نمیکنه انا پرابگش 503,000 حالیش میشه و یک موش حالیش نمیشه نمره چند دکه 390 406 302 ای 33000 با سودا میشه علیش عموما نمیشه مرحمت با نمره اکر باری نوردم میمونم زنگ زنین ای 33000 سودا میکن معلومات پرای خودش سویش گیریم هانا مرسدس زای چی گفتیم برادر عزیز سالش 1995 ابیو موتور 2 گاز بنزین گاز یورا 4 دیسک بالونی نو کنسرن کار میکنه کنسرنش کار میکرده اینا مرحمت برادر عزیز 33000 سومون اگر شرف میزنه 33000 گفتم با سودا میشه وجد سالنا نداره لبایش ترسک داره ماشینا چی خوبی دارن رنگ لوت کامera من گشتم زوره زای سالمش سر کنیم الگانس بده دارو کافو الکترا پاکت مبل مرحمت سالونش هم بد نیست الگانس هباگرف سیدین چیزاش کار میکنه نمیدونیم اینا مرحمت برادر عزیز коробкаш механика 4 дар электропакет блокировка даро کنسنر شخه میدونسته کار میکنه اما گرفت سیدینشان نمیدونن کار میکنه نمیکنه انا پرابگش 503,000 حالیش میشه و یک موش حالیش نمیشه نمره چند دکه 390 406 302 ای 33000 با سودا میشه علیش عموما نمیشه مرحمت با نمره اکر باری نوردم میمونم زنگ زنین ای 33000 سودا میکن معلومات پرای خودش سویش گیریم